que zebavo verse seba mu verse sego screen nu kugo part mu go ba podiego que ze presenta ova que ze que metari presodame vorde que diu temiko porque se unitso que vorde tenu nu que vipie que se mo gi shike kruke que mo gizu nu que ngosie o me hodio ngu que me jiu butur bonionyo go regochi verskinyo vorde nie keni nie kim he mu tenu shoyadiro vorde der nu kokilio mu tadie rekebau bo que crie que tor di tavo ngu que me je ztavo nune ngu que me che richie che mezzidio verso vorde pizza giù pete che pele po che taco vorde suzieri meteori po muke megio fage kiza petenu po che tsefe ze che jaco che prate che to bushe che jus Jehovah peteuso ova che za che se che dido Chilinu kadiku kerse Krista Fritiote au Kizekadilado.
这个是洗头的没？这里不塞了不？基础你不，基础你不，给你我我给你，天上的天，我给你我，阿不成就，给你把你我有，啥不啥也，也多别多别，好啊你不。soya munsia no ni puzo mu ngi mi ke tse poriza no hego la si ke sala hego tie riba mu je dori holanu zanunu work mu de no la work to ke mera ho nu hego bu ye tho mi tho mu ye zenu to se ke tyo aginu se de di no hego croise mu hego tse pe ko se je nginu ke la ke de mu ke de 하울라 해건 베시야 너의 하울 메티오베 해고 ts서 데리 해 해고 후 게피누 해고 티오 해고 레페비 디 하게 프라누리 니게 모차와야 노스콜라 해고 게조바스제 시디 시모디 니게 모 츠게와콜라 인사모 해고 니푼 사모 해고 파토보모 슬라 해고 부 인시게디 하우누 후베비 무후 베수 사스제 지도 결심하고 거기는 시리 너 해거츠 게 살아서 해거분 퍼사고 무 해거부 인시 베비사지 지도 르케바 밀리우 기 크루즈 시리 베테비에 인펠레시아 너 해거 미에 보보게츠 기게츠 타보는 것이 너 시프레바 슬라 너 해거 쪽프고 해거 게르고 해거 메시고 누너 해거 크로이스지 하호누 게페로 게츠누 제 잡아메 너 스고누리 스고이 츠게 살았지 하토누 츠크레리게 모호니로 너 스고누리 우차 크베오츠지 쇼메지에디 우테게 게바고부 인기누 비 베지라지 시로 게시에즈디 테누 쇼게바 기크루콜라리 차야 너 투케페디오 서버고 츠지 무 고부 nginu keni ngu pezilache hego fake vonu no hego ke chakela mu hego mengugo chepe hego tsuje nipu siro jedo sunday school ke pathago mu hichune gori petebe empelesia no ugo kroshi mu ugo se pezasje jedo gershom hato petebe pele ke salasia no me donu hego mi popo ke tse sese
Ndiekerene mu gertracha segetunuri hyogobu nze kipero bevisachi hatopetenu nzabu zapu zayetsuchi jisuzan chayawe. Amen. Badalivide.
Soviwe. Go here, Diliano, Tukeba, Kimhedi, Franklin Graham, Zeki Huketio, program la chatio. Franklin Graham, Billy Graham, New November Ja, Sering here, Worki Hirano, Unagamiese, Kihutioje. Program Hauliro, Kohima Baptist Pastors Fellowship, Kesekasupo. Povolio Unko State Sokari, sorry Chitioba. Billy Graham Evangelistic Association Kihutio counseling re, me yes, Semu, Haulari Ununadi, counseling, Leshukori, Mezasha. Mezasha di Tia counseling training re Kashiba. November Ja, Tetanya, Tia, Geba, 5:30 p.m. Ki Kohima Baptist Pastors Fellowship, Kesekasa Chatibo, NBCC, Convention Hall, Nubatioje. KPBF, Nunun, Mu, Ugo, Mengu Liro, Poti Hauno, Unagamie Dono, Revival, Buvorkitio, Unagamie Gezepo, Chiketsa, Mu Unagamie, Gizuno, Christa, Zaye Chilikitio, Hako Lady Hato Hao, Petaje, Nagamiela, Unun, Kibamie, Pete Hao, Mengu Bazomichie, Pato Hakobu, Chikilemu, Capino Ferbu, Ungo Mengu, Chiketio. La ke chan no hatoche how la ke take nu richabache ke chan no goliro Franklin Graham mu pose workitio pete ko la chatio ke pinyo fabu mu ke meshie reve kapie uko tsemu podile ke vi se ke zeketio bu uko nagamie rechseketio la chatio counseling training no work ba ko bu Utrain sepevi salia sidi utemie crohisha ketiola chatio. Unagamiebu kepinyo fodia renaketse po further she naketse mu po diezeketse mengu hao kapie uko meluno shiketiola chatio. Hato Mary petebu sekrelemu kepinyo fo zaya chile ketiola chatio. Ugo point die hagole lady kezedi kenhedi kecha chiletoke. Ukraine bu, bijie, but give you how copy here got sir. No kid debris here go cremo here no mishia. Get our hoshi de golano here go vivazo mo benyovazo, take so no here go ze, bajla here vivazo, Ipuchova. Here go Mozono, body Franklin Graham ze, Gihuketio, program la Chashizia. Franklin Graham, mu pose ko bu put to the revenge leketiola. Franklin Graham bu vodi jisudia puketsa nagamie bu put dia renile ketiola. Kehuki ke krino konori timie vodi counseling training attend shaba kezakola. Hago no put to the Timmy go learn Chiledi, Timmy Guhupuri, Kruhilegitula, Chassia. Unagamiabu, Capino Fodia, Renache, Budia Silice. Nagamia Dono, Revival Bu, Work as a Chilice. Unagamia Kizipo, Chedi, Christa, Zaye How, Silik as a Chilice. Program How no Pato, Mary Chikatsamu, Crego, Tali Chikazino, Youth Go Volunteer Chikazino, Counselor Gobu, Mere. Crohi leke tuolano, me bete o tio hato chileke tuola. Here go tie, inki vorje, benyo vorje, hapuri inki kashilal ho, diri here go vie get se, muker show, inki kasije. Nipu, bijie. Jesus Christa, kelakilioza no chayawe. Amen. Jiva mahakangula ke chatsilitio. Ashes go, niko bijiri. Koredoma. Kizidi, Kichasolito. Kikrene bu. Tie, Higo, Mozono, Higo Makingu, several years. Unagamebu, Kipinyo Fodia, Renaketse, Nagamie Bu, Vodi, Franklin Graham, Mu Pose Go Bu, Put to the Revenue Kapia Uko Nagamie Rechseketio La Chatio. Counseling training no work about go bu Utrain sepevi salia sidi utemie crohisha ketiola.
Hakungu hakoliro sedi in via kingdom like vichik chvigit legatula. Haka kesugo hakopetem viezo mo maka kesugo hanuno ministry nu mo mission nu mikrohi tsike legatula mikrohi tsike vilegatula jisuzan chaiwe. Amen. Jado Kethodia Persecutor Liro, Mati Tutesuru, Ponunu, Geretata, Mati Tutesuru, Kusaku, Ponunu, Geretata, Pa Kakes Je, Nyem Hatokivi, Tseketseki, Miebungu Dio Idi, Miekingu Ginu, Tsamoleketio, Niki Rilie, Gekrilamuna, Nyeseke Mietsadaro, Tigi ke ba ni ko po kinu jakra pori ngulel ho sala nyem ha khapie me kitsaki ke thera ke jako me bu utsetyo sinagog nu mu chapfu ko nu tsaya ke jatui nyem ho tsnu ke tsake khu ke me shetyo zoheje ani ko ki putu setyo Soko we jakrangulete, deri nyeko we mha kakesiki, nyeza tapie kakesu, nyevita busi he, sitze nye mha kakesu u pekredi tseletyo, ke pekrenu nguke ba nyepo nyejakra tsepie nyetsetyo. Jisu ke chado takesa, siro nyeko chaketsiki, Ketera kishamie mheta he, soko we miepu uko nguke tiola, sinago konu mu, cha tetsu konu tadi, cha ketsu unipiya, a nikuki putu sutyo, soko we ujakra ngulete, deri niko cha ketsiki nye kinu teku ledi, kika kalie, Sidi ke pekrenu ke ba ni po ki chalie, silero ha ke pekrego nguya ke ja ni po tyo ni jakra tsupi ni tsutyo. Siro ni chake tsiki juda ke moko tui ke pushe puye ke krila muna uko die ke kra pu ke sala uko ke cha rana le ke tyo leya. Nyoko we Oko mheta he, ke krila muna nye ko po, nye puki chakitse mhotse, nye tsofoko si pre baya, sala nye hamhedi chalie, tiki ke bau he po,
nzabu ke mesau tsili je nke di tsvoli je kiz hauri pie tigi kemhe new tsili je ke va kha he je siro he ke joko vas he je heri me ke jova pie me ke watui siro he kapie ke do ke tsunu se he je si ke tsu mon ke sho je nu he ke lali je ke krila mon nye me ke kr ke wa vas me tswaro tigi ke ba ni puri nye ke jova se nye tsyo siri nye ko me ke jova se me tsmoliro nye ko puri nye ke jova se nye tslel ho me vo ke tse ke petha siro nye ko me vo ke tsiki ke thera ke ja ko tui nye the sho she to da hije so ko zo we me bu uko me vo ke tse ngun di uko je sho she to ya ani ko ki puttu su tyo uko we uja krangule te deri nye ko zo we me vo ke tsiki tier pie nye tse ken helie mu ni shiri tsuwalie sidi nye me vo ke tse me bu nguhie ke pe krenu ke ba ni pu bu ngulie sili ro ke pe krenu ke ba ni pu thyo nye jakra tsepie nye tsyo hau ha ni pu die Potike vi hao ngukele la ke penefe pe ziewe che do over ke ba go zo shiri siro online nu ke zedi ke penefe sho ke ba pe tebu thaja ka sa sa ngulie thenye ugo chi ti che no living the word ECD diu thu ke sha so ke pouvoir ja mo su pe medi che do chi gnu progesha text no no hakro ka zashin ba Chitiu no mohosli ro uko ke hu shiri ki jun he miemie ta zge cha tipo no ba musla uko lavordi jisue ki jutuginu pethaga sa diego ke pu pe krala shri vin he ga cha sri leba Sermon on the Mount Mathi pengu soru thenye chgo Sermon on the Mount susa ngulie mo dia chayo liro oke penefa ke di khroller ka tamye okel hukim hetaya shi ka cha chmu zege chgo shri huga chgo shri ke penefa khro po gracious rule of God so krobada liro kim hetaya shi ka cha ngulie oko the Sermon on the Mount no mosim hedi chedo chaye po ke pushiga nyoliro Christamie nanye no miethogeche oko chapter pengu helaza tatie mohoshiliro jorli tatie moral righteousness so ke puker mo moral righteousness poba deri religious righteousness poriba oko jisu diepuno hakwale ke kheshodoliro Christamie mietho Christamie righteousness suha po dimension ke nieba ga just celestially poliro moral mo poliro religious ugo hakke puvo dinuse ukele hikecheri pardaya nanyepo mori o nanyepo no o dietho mietho mori upetso chadinuse di nanyepo medito ga just chizole igacha Deri microposu ukrule mogachala ke krizatie u position ke kripuno lavoshia muskoliro pojo porisa ke mo ke pele religionless Christianity igacha popuya religionless Christianity pojo porisa ke mo ke pele bo medziga su potu godo igacha extreme
tiga cek ni baya jisu dia pun mohosodo ke cek pot do pun baga cek jorli zatie mi thoga cek moral righteousness su putu deri lerdi unanyo zeke khega cek sheri mi thoga cek po bali viga cek su ke pusha mo ke puga ta ke mi de chapter pengu no moral righteousness su sungulie chapter sorrow no pergasha cek no nuko religious righteousness po ngu ke lesasa ngusha jiswe puga cek niam ha to ke viche ke cheki mi bungu to odi mi kinu che mole ke to ni kirile farisi ko morika theraya ke ko suko unanyo huke che no mi bungu nye ke che show off so ukola me ye thor mi bungu ke tola su pulala isi umye thori mi bungunya ga chasu ke krovoda legivi poba unanyo shiri mi bungu ga dollar bi chabada legivi sigacha medoke pitsi ke chriba 40 chapter penguno jo nyego ma thoke vichile je let your line so shine before man sidi nyem ha thoke vich ga shogo no ke mi bu ke benefits at chele je ma thoke vich ga cha pekhewa shoga chakro boba mi bungu shidi ke benefits at cheke me le more shoga cha Deri chapter sorunu parts pekhele morsho ke viele morsho pie mi pungu sho su ukirile morsho ke cha yesu spa slati tsati popu ke choliro me ye melody sugunu no ke penfa japuchli ke cha morsho ke cha popu sha deri lerdi tenu miu ki ke cha ke le bunu no wem hatchya shi su menyos se morsho ke cha su sungulie E.B. Bruce ke scholar po puga cha show when tempted to hide nom hat ko potsadi ke vian ke batiu no satiu no pie ke pusheri vi sa japuchele ke viti bado and hide when tempted to show nom hat ko potsadi me buri sishna sele isi ke ba unkele su vorda lio su ke viale iga cha chatha purisa khasha hacha senunu ko su ke pushnya mo ke riuliro ha khakasha je almsgiving kenyoliro ka chagacha museliro me vogacha hacha se ha ko ha nanya pette kuno potho porhi popodi porhi ke krizalevi dere nanya pette kuno su ngulie Jesus Christa judam yeburi ha ko chmor so ga su puba mu Judamie uteruke nimie upetchedi unanime ziaga jamiro hakopetechia almsgiving praying zasie fasting hakopetechia si Jisurisla uko posiedzimie ko pokepeleme ko bu hakohatchnya gacha muchmorso gacha susa pori susa ugo pethasha dio no go mahavoli ro if you do isimo nom hano ka chachero isimo mori nom hano ha khashero isirimo nom hano mevoro isirimo there dirilo when you do so no chegecheki isi sla chje mori chje iga che option su khashmo there when you pray when you fast so pochas ugo peteri hakhaga shme chido peteri ka chaga chme chido peteri me voga chme chido su chige chiki ke kige chiko polele moro shosiga iga chupi sidi pathasha kusoki nyen no vodie ugo chulirom hakhaga sha jengulie mum hakhaga sha die hakevi hatokevi chige cha die chau liro mingu ke mejem hato deed of mercy or pity ike chuno pochau sus ki parba ke di bolaga ugo ke penyo we mingu me je ya ka ja ke penyo fubo sala ugo buri mingu me je moro shogacha our God is a merciful God mingu me je ka ke penyo fubo sala ugo buri unu shunu je nidi mingu me je moro shogacha su ugo kipu pocha
基督的不写字面个，如果不给户部没 promote 什么说个这是来的不没钱，但是没 promote 个这是做么？没 promote 个里拉是记得意思么？这个么呢？如果卡托利什个上的 part， me que do crime吃么的位，但是ununu me que do crime吃到那个位是不是？我的面不在别人吃什么的位，但是ununu别人吃不到那个位是不是？是今天的为我的马卡个是努什哩？我给那个个的努些的，没 promote 我什么年把那位，但是ununu这个吃完，是。Hanuri badale ke visus ngulie. Hakha ke shunu option C ngulie do. Poliro miebu hanum hoshlo miebu utsenye ke chla. Tetsep funye ke chla, tetsep funye ke chla. For the praises of men. Su option po. Slam hakha se shabalevi miebu atsenye ke chla. Kenyoliro uto Pekreba livizo, hakase sheba livi, pekreba livizo. Deri uto ununu congratulate shabata ligivi susriba, mujisue suri sapuga saba. Sala miki puhe, shiba de uto rabiba hakagasno is very ke visa medazo ha. Idi uto congratulate shabata ligivi. Sike chepuba, mu seuliro ke penyofe niche ke liye. U ke penyofe ubu ke dipo hedi khashmor su shiga cha ponitu nu khashke liye hai ga cha susa ngulie farisi ko kim hedim ha khashiya shi farisi ko ke phumau ke dipo ga uko ke jo ke dipo ga uko prajakesh ro susa ngulie do farisi mi ha ujepu ga cha miebu ngu ga to la chga jo krathor u feuni go zo shiri to voje lyo tke farisi mi bo voje edi ur zo go zo shiri siyasi Sala miebu utsegete meyetor su ukola hakem meyetobode hanuha atje ha probadi atol lelawa jisuri hoyo ke thekreza meche zogete jisuri makro bu ke thekres se ke tenguli mo hanure siza ke chebo mie poem ha khasdo voje mori mie krohi shida voje ke chebo go tolle sije demu deu go tsprobo Prisa crap your work who no Kasadaza, there is I make a creamy bury season Gazalano. Usias on Americalia, Uchin Americalia. The mere crop of boom, procession to Vorzamusa. Tano, Casimio Gazagazaro, I could debo to that road to the Hoyo Casadavo. The dog Kilkinum, Hoyo Casadatole, the Peshias of Gaja, Jisu. Po description raw trumpet ko khudisa procession chdi to voja ke di bochda jaga am ha khasda jumusa me bungu moro khega ja pharisee ko ke jo ro pharisee ko ke phuma ro su sde ke thera ka jago hypocrites ko Greek mediano hypocrites isiamo hypocrites ko liro Depu gachu, depusi thor gachu, perieshe. This is no me dotcha gachu, secondary gachulea. Oko vordi theatrical drama punulero me dotchasi segachu sus visede, mutigachu posogo peteri, I me dotchasi sele, tigachu posobaya. Deri katara gachak, lerdi ukelhuze ke kedaliro sue, me segachakal badaya. Me segachakal hupo, me ket dogachakal hupo. So katho mode katho hope jabadi no sedi temi ke kripo chfle di su sedi ludi miesedo gaja kelhude sla hypocrite sa jisue soko mumeche mosoko pejola se ke chs mulie uko bunu no kathara ga chmi chata sho ga cha yesus puba uko tiem ha ke vi ga chno Trumpet po khudi cho chnu vojo hote misum ha ke vichda di isi zodi japu ch zojta monhe deri ukele wes ki sari badale ke vi ke mi cheba
mieburi kulivi hokibo u trampetu mor uto u trampeturi kubata livi asiga chopo chisha siga chopo chisha isidi u sija zodo mikroposa musita le kivi medo ke phiba there uko warning uzoga churo lemenyo seshake jisue pugacha pokino ja kraporingu lelho kerdi verse penguno anya ko kiputu shito sokowe uja krangu liete ha miemhingu no miemhodzno ha ke vichga su miebungun di chwa ga chko chwa ta ga chko soko se uja krangu chile de they have their reward. Greek mediano dia prayopo they have igacho liro apekho igacho bonusemu haya liro telhi the ga chgono seyashi commercial term yo bosi pocha ha khageshu pilete receipt to be potswade transaction no tside ha puri mersa ka to bamode ha puri rediesa le ka to sus bamode jesus se salano ke dipoga pocha ke dipoga noam hanom ha ke vichga shno tetselano nuchga bazoliro pocha receipt to tepian tswade tside ho kunye tigi vori nom ha ke vi setsa baga chusula tigin ne kan basa mode ho merle ko to bam ho kerklamne ki jinu no nja khangule te sudemo how halega batiki ugo hake vichga basko lela ke sash mor shoga chusu sabawai evaluate la shmor shoga cha kerklamne krista me chayadi hake vika krachsa acha te de chse sibadinu se ki jinu residu pileta di bada levise di tigi koga cha tigi uja krau fepe jda ga cha diesunu se lauko leshike hake viga cha susa uke lepotunu no chmor shoga cha krista me bukim hedim hat chmor shoga sliro krista me bum hake viga chno kim hedi chmor shoga jisue puga cha susa nye die nye zata nuno khaga sho nye vizabu su sihe isi jisu di punlo uzata tiesa active o sepe kraya ga jala nuno su nuno tubado u vizate pu sihe ike chusu hatate khaga sho hatate pu mohori he ike chude muhawa chili resega chupo derike di pola sa jisu standard liro pharisee standard mo preach pharisee standard liro amayo chse to ga cha tutu bebe prosar chidinu se di ujapu susa mebu sinya ga chude jisu ro ge di boga khagasho how bu siri he mebu ngu ga chu zomonya nto nkiri pu he I ga chu demo ha khagasho no kekla manya nvita tie mori nunue no khagasho lemme doza shliro self righteousness ari potuba zolha ha khagasho no viba zolha I ga che ke lu parda di ke phumanu do leta do mulekata se uto self congratulation uto utsedi method samashre uto unno uthezedi u se vitor methotor ga joto su japu pekhendi japu ch patale ke vi ke pilanu jisuro chidi pusha o kom hapette ke penefe hapette pekhezolian jhe o mi homie u receipt ko khameno se pe baya susre discipline ke visonie u go dietho metho ka smor shoga chala mori poti group bonum ha ka va parta liro record ko bu ba mor shoga chala sikachari chya mosuko sa hapuri ke krozo ga chasa lemo deri ugom ha khaga shnom ha ke viga chno suse pocha ke meyo liro ke penyo febu sikachu zo mo liro uto uja puchda shoga cha uto ulle ke me thoda shoga cha suse we mu ke penyo fe ke pe kreno baya mu pe su ngubaya la no khaga suse me poringu molivi deri poesiba temi moza epekrelia do nto mozeri makropo
pekrele to nie der ke penefum hoje ha pre pekrele ganje no khagashu a khagashu ha ke vichgashu po knowledge no batzizo mu posu zakhatla pie utzo we ki jenu po jau pia mo liro ige chesnus no lesnya kuso pengu no pengu soro ki ha mahosliro section jo kere di kere pengu go tsuba de go the Lord's prayer saler bagat lano no ho yoke puga shuzo do jo ka chaga chu no shiri ugo to ugo hanu mekenye ka chacha ga jer hipo no ke zedi lesson ka theradi chiga chipo tenu the those di chiga chipo mo ka theradi ga chacha ga chu liro ka chasus chipe chasse ga cha mori chiga chigo no mebu ngunye ga chasu lalerba vodi chatye tsigo no chaga cha so mebu ngunye ga chala o Judamie no go umie thoke nimie Judamie upetchidi unanametia ga jamie vasse ga chachia ugo Daniel kal hunresu sungusha somha purika krmo thadi ga chachia ugo normal posture ro musuri hapurika krga chasusa bamo sisi vodi chatye tsigo no ga chachiga jala ke krde siga jiri ledasho synagogue kono ugo vordi ga zeme chaga chachiga chaka zedi ka chaga chati balya ga jasukosa hanu supochau leka krada lirosukosa pori challenge ga tanu pardo there is simo eri ugo hanu mohovert ka chuliro hanu pejoba ga chuliro mebu ngunya ga cha hapo chege pino mebu ngunya ga cha Pharisee go religious Pharisaism is far from that. Theory su bazo su siedamo ugo kalhuno. Sala kachachas segachuno shiri menyo more shogacha. Mebu atemiju kachachator. Ki kaka ga su distraction go larito there mebu ngumoli ke vi su pubade mebu ngumodi sidi kachachli je isi sidi ke pekreno baga cha ke penyofaki chali je kachaga cha level ro chasamor shuga cha suri lapar level ro e ke penofem hapete siba utso fepete siba ke dibo se chaleda e ke jeri lela daya ukinu tseku u room how de chao moholiro store room puba mu store room tameon ige just store room there ugo nagamie ba ujiro go liro ugo store room so zivi bomola de ugo nyake hugo se vodi store room chia there is store room pochasu so vodi ukini go bagacha usunago levi u chekira ka go levi sidi lady store room so u lam hake me togo kapye baya gaja tetsi ga jpo puba ga js snguli so ham hapo u kisiki ni pette ka ba bunu de mu pocha la ka chacha da ga chitiki sunu volie isi so ham hapo symbolize puga ba lorsa ka chakyu nu asam hapette ba ga cha u kini pette ba ga chu rithasba there how ha sega krali biba mano u sekira kago u sekira kabugo usuna bugo hodzunu ka chatsalada ga jo suri tres meje ba de mi mi rola se bazon hem boiler mun he ga siga jo bo se chalaba de pocha su smo deri ukini ka ba pe te vodi baya ga ja u ka cha ki usu suwe gerlam ne ka penyo fe pocket kini pop treasure ba thor ga ja muwe ke penefe bunu lele daliro ki juno uke vega suko pette khada suko distraction suko suno uke vega suko pette shut off chadi ke penefe modzunu lele ga tasie kini bunu lele de ke penefe suno feba ga chla anno vordon hedi in feba ju hanu ki hanu no vorle de ke dibo chada
Flaka chaka chiri haiga chuboba. Hauka vega chukono, Socopetino, Udat Hewa, Pomhozuno Vorlie, Vordi Pocabacho no, Pozeka Seliga Jose, Capenofegi Chagas is a kidding Mulia Kidding Mulia Pokeleuno no Chalegatasi, kidding Mulia Slaka Chagache, Haigache, Weka Chagachino, Susa. Possigamo porise vordi pochi push dobamo. Information posimo gabapo sevordi po zekazato jimo. Mori po chen bagacha chen mo bagacha po vordi poke hudino sedi po buchse isidi chadobamo. Derika chagache salano ka chagache zepuga junwe nlamodi polamodino uto ulashi. Kachakache, Pochaka Mayo Liro, Capania Falamodi Uto Lashe. Pipetesiba, Ntofasiba, Atofasiba. Derika Chagachuno Gedipo Mega, Abu po Pupi Jikache po Promisco, Socos Leme dosali Gevisus a Cheshia. Podiatomia Toga Jesocos, Abu Leme dosalia. Popenyoga ba, su Viga Jesocos Cilia, Slaka Chagache. Capenofugino information Pelisha de Joe, Temisu Shobaho, no Siva Momosa, Pochika Hosaji. Morik Temiajo of Sivaho, no Siva Momosa su Mohosaje, Ikajo, Kiri, Ubu Vordi Pomhozuno, Upiego, Piepomhozuno, Pusha, Poke dia toke mia togo, Pokeja, Pokatike Visugo, Lepesidio Katsuchagaligano, Upierlie, Nunengulie, Mupozeke Penyobagaja. I mernyo mi mokacha, I jagatanyu modagacha, deri poaka jovashawatagacha. Zero I solhimi modagacha, deri ponono tochadagacha, kelehaqua, uket suchilidi, weapon hozuno vorgach, dili tajasigacha, pokinibu no hagachago, muliagaja susungulie. Chie, ugo kepuga bahago haliro private prayer, miliu private prayer. Ugo mano. Kachacha Chogo Mibusi, no darosa, and non Pezir Kachacha, Catolesha Puba, Kachacha Pechelenu, Sivamo, Su Kekibaga Su Lemorsha. Private prayer, Boba, Mochike Puga Shogolio, private prayer. Derike Zedino Sedi, Metcha Kezedi, Kachacha Morshoga Jesus Ringuliemu, Jisue Sulanu no, Kachado Tasagaja, the Lord's Prayer, verse. Tapfenu no kerdi kere se tsugi ha po su su pula she kere kere se kere pokrogi go su su pukeshe ugo ke chaga chunusla metshe ke chaga che po baga che Christian prayer sike che po baga che susuri leshe morsho deri sunushiri ke zevordi metshe ke chaga chunu mori ke zeke pekroga chunu Jisue warning po so care verse 10 no sironie chagacheki juda ke mokotoi ke pusie puhe ke cha authorized version no shaya parte no use not vain repetition per se su puba mo ke su lele mo glamna jisu she ke pusie puhe povo getsamene no ke chachege tigi poke ke pusie pu jisuri sizo. How pochaki dipoga? Che pusie pui no esita che c'è cacciatore sedo. Cacciatore che c'è dio fucking pusho che c'è di parte che c'è cacciatore mo shugo. Cacciatore che pusie pusedo. Deri how ha Greek me die euro pochasus die hayo no se che haya liro biblical Greek no zomodi Greek ke krira shri dia haya ha sepata seshe muse ke cha pocha ke dipo no seba shi ke cha su shri pocha situle mota ke cha sa pu deri lega sholi ro pocha ke za fepra sunus parba ke cha sungulie pocha ke fepra slano Feprasugo pochaki di bugalero pofewe pochade musa. Baba, so pochaki di ba. Pocha baba musa.
是个制作。莫要好别玩的 stemmer 这个这面包的不同的，一个把苏里萨不要个就是努力努力。丢么，乌地还个努力比不个大事个是不吧？丢白么还个不是个了，个可能么呢？乌个地个 crop 不个是啦，乌个charne le个多嘞呀，就大个么个里罗，个不是不个这，莫里地白 cross 是里罗是乌个超。meticole don he ka chaka les no puda ya shes la sa mori vi ka cha die ka kra puda ya mus pa chan li ro mori die 50 li kan je ga cha jiswe ke di bo ko bu hanu les ne ba ga li ro u ko bu ka cha cha ga chi utsu umelu mo utti ha kwa bu ke ze ke nur he mor sho ga cha sun sa nguli okay bo ka cha cha ga cha utsu se mo to di utti Rabbi Melebada ligivi. Diu tazu zo deri utsu we kedi bo chaba shiga jo suze ke kemoda ligivi siga jeriba. Musla ka chaga chunu ha. Chupe chas zo ke liye. Suri po chaga jatho moda ga cha. Ji suri su se pusha. Di pusse ka chacha se sa di pu ma ka kra di be peli ga suri ke meyu moda ga cha. Deri ke di pola chaba shi ga cha u ke leu u nunyo u mind mo u mouth hani habu ka sadi chaga cha u ke leu bu u tinu par shi ga cha su sa ngulie sala judda ga mo ko sidi chaya mo she ye krista me ko u go sidi chamor sho ga cha su sunu nu bu ga cha su ngulie The Lord's Prayer, how Mahoshiliro, Corpus, that ye verse segundo. First 3 petitions, Coliro, Kepenefa Zaye, La Pugasha Sungulito, Poza po kingdom, mu po will. Poza, Sasia poke di revie, mu po medo, Hakoha, Sedi Pushagacha. Vordi Matino Liro. How had Zepugaja pray then like this? Lord's Prayer, Holiro, Chakacha, Kirdi, Sala Nia Hamhedi Chale, verse Tefenu, Sala Nia Hamhedi Chale, the Lord's Prayer, Nipu Gachado Kagasha Hopie, model po, Moria Hopie, example po Chidi Chale Igachununguli. Look Noliro, when you pray, say Isidi Vode. No ka chacha ka chagi haidi chalirivi iga cho supia guideline bokem heshdi musalan no go how pemot tulidi perzoshre su pochani the Lord's Prayer ugo su pemodi prayer pause shele shiki go no mo go pemot tulidi how prepare udnu besedi pochau ledin se the Lord's Prayer how pemot pragashri unu metor pochasu seba Mori hano pochake digropo po principles mori po chatagi ge chukro ba kelle su se sedi chale ge susari potuzo luke sari no khasga chala no uko susari zakiri lelevi uka penefe zao po zawe messazo su messazo deri uko busu chek che pu mo chek message mo shoga uko ke chano no uko de pragono no po zao piesie mo shoga Susa Pusha, Tiga Bahipo, Nzabuka Masau Chilije, Pozasa, me privo perhulega to Zamo. There Uko a pots he porhusha, Pozapisiashiliro, Pozawe, Jaco, Masako, Koko Igachunupar, Musulro, Uko Kitate Uko Su Chimorsogachute. Pokedir Vieri, some Hedi Susabu Vorliche Igacha. Mususubu memye zoje gacha the kingdom of God. Musidi memye zoje de kunya Jesus Christ la vordi pokedi susa poekijeno pokedi susa revie susa pesiela kelie susubu chvorli chesi. Tietio no liroko kijeno sa babaza. Mietoga jasakira potote shiga chatipunba. Aho leba de anumas sevor lilisia. Kunye po Jesus Christa lucky jeno work at here. Post second coming.
Catholic no ke leo ko poverty ke juno tiche nie poke dicho she si. Musuliro the reign of righteousness. Mie toga che ke di. San hewe corruption. Uko so jege pusa modado. Deri ke mie toke di se ke di poshi ega chesu ki jenu susa zeke sedo. Musu me tudiu ko ka chache ke rinu voda ke do ka tolesher hure po time la me chike che ngulie. Slogo chie tigi se ke penyo fe ke di me porivodi po ke di su suli ke tobamo. Per huale ke tobamo. Deri jisue ugo kipu ke bauliro tigi ke di su seburi ki ju buri su mhezali ke tolani ko chale je ke che. Nke di chavorli je tigi po ke di chabade su sebu vorli je mu ki ja hari pe tigi ke mhedi niu chile je tigi ke mhedi sa ke me toke di su sebu uki jino shiri kraparli je ke mengu su se chaga che mun me do chile je ke che je ugo poti hai ke che ponul huba musulio Christian counterculture Christami viewe mori Christami hai ke che po pelle mo hai ke che po sedi u chatha chia ga ja values ko pette petsu ga che tipu nu ba gender issue mohovuliro ko male and female tenu me mo tepu me katolesha su pu zero genders ka hu bori no puli viga cha tepu me tenu me chitale viga cha tenu me tepu me chunro chitale viga cha moro te u se siliro sida ga cha kele bunu no to de counterculture Christian counterculture hai ga cha pathor kerire ke penefiki khase ke penefiki vorle sala mie pokeriro me yele isidi ugo ke pelemie ke tolesha su pu kiju ke dipo ke lesel hujaga amosa thwa medo aginul huka parsa thwa medo khabeba do shri bia do sha thwa medo ike chati pu no bawe muslau ko thie mengudi poke hue chamor shoga chesus viga che masa che tigi ke di ke me thoke di sus bu tigim he zozoli moshiri ki jenu tigim he zaga che chali ke to mu chshji idi poke hue chaba ga che ugo sidi chaba mor shoga che nke leubu vorli che akaleu mowe de nke leubu vorli che mi ke che terigi li ro chidi ke pen fekino chaga sunguli mo the Lord's prayer posia za te go li ro ugo hacha se ke me hacha se pula she musugo li ro uto vordi utso fego Temio potopola chataga your kingdom is about our daily bread. Your is the benefit about uto ke chache ke kerne pe krogoliro niego tonio la chale morsho ege jisue supie ugo patashe ke seringuli. Daily bread how ha pataga zuto no go lele ke view liro holiro. Ukalhuno semorsho ke hake hupuri so no lele vin here. Bread, how ha semor shoga choko, be ute gochuzogato, ke lesunu no puba mojiswe. There utsofoko, wake it po semor shashi, get to get clear feminine sokosa semor shoga choko, sokosa capisidi hetsiti, tieteva capietiti, tietia feni capietiti, tietia semor shoga chaka shoroka shrika piotzi. Pochaka di boga, Wesegaba mo sedi unibayagaja mul hukabasno, u dependenso. Pette vodi che penyo feze che khebagacha poginu vor bagacha mo poginu ngule dogacha su sedi chagacha sunusa lelevi siro he ke jova shani he tsuche heri me ke jova pie mietsu ke watoi tisonyo go ke chike kriese mor shoga chike mi nyekrada se mor shoga chike mhedi ropfaki tsati shiri ke jova ke su semor sho si bazdo em hakite de bochega krishya mo me nike mo kite de bo chwaya mo mori mi bu ulano no mhaya po u kelle moda ge che kite de polisi ge che disonye ze ge seba mo sa du gori disonye ge jova pe ge tsmor sho ge che su se ler zodo
这么在的个这个 Chris 莫说 rofu ki zatie mo jorli ki zatie ko susa ka jova pe ka tsuga cha su sesi mo sho ka cha hanuri ko susa ngulie we ke puma tsuga su mi tepu bo ke mi da ya mo susa mi bu susa va piu tsu sho mo sho ka cha su nu parde hakiam ha yo po ko le men yo sho mo sho ka chu li ro as we also have forgiven our debtors is it we me ka jova ka sha hanu hama po le ka krvoda le give ro ai atu ke jori vaswade chve ka jori vaswade posi ka sha suri ka jova sha de sla I am qualified to be forgiven sidi le talbi there is simo jisu yesu no puba mo ami ka jova sha si vora zo sla ke penefa no direct ka jova ka simese si zo talende there ke tipo puga paga ari mi ka jova shwat ka takem he tenu redika thoke le mie mi ka jova she she redit tule kata u ka josi tule kata mi poe mi ka jova she ka chaka son philia she sla hanu pochapu ga bauli ro mi ka jova she ka cha redit tule kata soko ka penyo fer soko ka jova she do ga cha sanya leke kheshrivi no ready to get suzedi forgiving spirit su parya taje ka krabado mo commission feel no taje gori miau krano do krisha uriche ur seto dale ke vi mie ka jova shawa ga cha Graham Stein kinu mie fuzo shari au ko ka jova shawa de ugo chedo ke no Pierre Charlie Kirk je musdiba Erica Clark pokimi fa anu fodu krika wow I forgive him posidi pudie slano juga jova so de kengu pe ka ba sugo slano no qualified ka ta mali tenure dit tugesa sunu no me ka jova tugesa su mie me ka jova ka sha semeu ka peneferi semie dit tugata zasi su po evidence su ka cha nunu le mor sho ka cha bawe siro ubu word in the city pokrono siro he khapie ka doga chno shwa he siga chu monya ka sho di nunu ka lali cha hawa ka pocha po pubazo po die prau ke kriza ka chu zum se chapo su se pubazo ka chu ngulyo po negative no mo po positive no khakasha sri no lelivi lead us not into temptation so ubum hakere no voda heche ka chu zo deliver us from evil ka sho no chiliti sla pocha ka saba hadiliro u ke penefe mi pori med dopi ke doga cha chia mo ga chu ko su se siba jacob po kere senu u ko su ngulye sla nke doga cha me doke pika vorki u ke penefe sunu samo ga chu ko su se lemorso u ke penefe hakipuri nke dodi insha krashiamo ke doga cha temptation o pocha po purpose mer po goal ke dipoga shakrasha doga chla mu ke penefe hakipuri su ponyo gola po plan su se bamozo insha krasha ka dola me doga people se pier mozo no krasha ka su ka penefe kinu mozo u ke penefe u tesia u dojeya su metie abraham ri doje mi vi mi ka kra doje ga cha mu doje ga cha suro tesro ke di pola khashia ga promotion la season test promotion na zo exams promotion na zo u ko nyo ko tiche puno class no badi a test khasolo de teche post no pada do siliamo exam khasidi pass ti payasla u ke penefe u dodje ke chu u promotion na we u bu rehili ke to la we satan liro me do ke piseu ki voria u shakrashe ke to la muslano ha kya u bu chale no ke chu liro he khape ke do ke chu no shi he siga chu monya ke sho jin no he ke lali che pocha satan bu he penye wa he che there no ke ko khapie he tsi che e ke chi parba ke chu sa ngule do
Hakwa pete uko the Lord's Prayer mohoshiliro. Mie pokeluno pete suso bobazo gacha nguli viba. Kiri liro daily food suso material. Kitiava kapietsuchi material simurosho. Kajovasichi forgiveness su spiritual. So la material, spiritual mu he capacity ke shono kaswa heche moral. Mi pokelu pete cover chabazo kala. Sa kacha chdo ha jiswe ugo petashe ke ha Krista mi poeki medil humor shi ke cha petiu cover chipiu tsu ke cha sunuri nguliwe. Ugo ti care in the city telauno me vogacha ano chagro bosake pushdo. Pharisee ko diro jadu do bono vakinye me vogacha sasachia grangulie lo keretata kergenye no. Johan me baptize ya gajao shiri mo posidzigo zo shiri ugo me vogacha sasangusha. Jisu shiri jahidie tizija hedie tisuja hedie me vogacha sasangulie. Deri Jesus ye jigoe me vomo gacha susringula sha. Mutsi gacha poket soka paruno jisue uko kipudi vordi mati tefe zake hapu gacha poe. Ya sao zekata nu he. Ukori me vodo igacha diepo pusha. When the bridegroom is taken away, they will fast. Deri uko ya sao go zeka batigi me vogato timo. Deri pot Tokatasie, Pozegatasie, Ukori me vodo igacha diope kalasha. Me vogacha hake dipotuga. Me vogacha mo uchaker nyogasha hanyaha tikes kim hebagacha susungusha. Avodim hayoba persilo as Isaiah hepengo tata, kusto senu. Hebu me voba, deri no kyo di sungumoga. Hebu hechaker nyoseba, deri no kyo di susile moga. Me voga chemo uchaker nyoga sha hanyaha ke pupo puba ke expression ke mheba ke susungusha la me voga cheso hatchmodi ke me crazy ga basu smode deri me voga chu zedi no sedi uchaker nyosha ga sus samor shoga cha die prasanya ha ke mhega cha susunguli hokipo me voga cha ha Vodinu sedi uke puma vogata ke puma kropo zedi ke khega chunre parkata susunguya Nehemia ke di pola me voga pothemia ko ke puma nu to katala u pothemia ko la me voga susungusha Ninevi me kim hedaga Ninevi me soshiri so nyoko kada do bada ho ikasiti uko ke puma ko kraledi uko me vogata susungulie Daniel ri me voga susungusha Paul ri me vogacha. Sla me vogacha susa vodi kepuma ulari levi utemi lari levi deri kepuma la no me vomor shokata tenur nyosho mor shokata chuze ke khega chungusha. Hoki poliro uke puma potasi tuleda so uke rasemo so u convict chika shatigi mi homia krasse ke chring mudaya. Mutajesi ke jo ko katholishner shares miki ringuledo ni nevi me kelhunu nzo shiri kraka just series ke hakwa ma puri suze ungopi ke just le morivi suze ke khiazo mo suze zedi no sedi me vogacha tenura disha gacha susa ke khega ringudo hokipo ka chamo ke me vo ha poti rakra ga chogopo po occasion su Krigachokopo Vorkatala special arrangement Sigachokopo Ringushia Rakragacha Tikono Rakragacha Kacharise Morosotaya Mukachati Sukono Mevogacha Rakragacha arrangement Takipo Vordi Esther Kedifa Esther Potemiko Kaladaga Batiuno Pori Mevoda Jovodi Atemiko Kipushleje Ukopori Mevolije Uko potikri gachupo zeke seba gachla kacha rakra gachupo semorshde special prayers semorshde mu special prayers no me voga chri peleri ke khedi chaga chatiringwe slano no Krista Michael huno me voga chasu pocha ba musu
fasting has a place in our Christian life. Susa ka thotuzo. Deri hanuri menyo morsho ko cha thala ka sholi ro. Kinhe ke mhedi khakashino shri ka chakashino shri. Myebu ngunya ka chala nunu chaka bawe po chamo ka cha su mo ka cha hanuri thulasha. Mo hanu ke theraya ka jago ke dipo ke mhiaga. Ukoro mevo ka chtige ko thasho si do da shi. Dia hanu se ka cha poliro Greek me afanizo e ka cha posemo afanizo lio disfigure isi. Sa mevo ka chunu lerda utsa thagore nyanyada. Sa u hygiene gore porile moda. Mihomie ga crofegori tsije ka cha sringu shiya. Unya doni gore seda utho mi gegori pesedio ken hegacha me vogacha tinu sidadi temia chuha ke dipo shiga porhiuri simoda yeshe disfigure temia chu jito da up possible moda jo kacho uchbe vodi uto uchbe kribe sedi ke dipo chbaga sumi bungunya ke chala ai temia chu ko me vodi temia chu ko thorbazo igacha uko nanya tiri higatar pia Uriche pekrifa, ugo indumino go she sadugo, uriche pekrifa. Cropolio hunyari hadi ureri manat soto yakroporo, penuvoliro. There is some up attraction, but I unano petso tordo de iketsupo, munya gajamibu, sidi attention or ugibada gaja. E jisuro su ponimo gaja. Flanunu jonia go me vodo liro hagachokropolele. Nyoko chaka masale mebu nyoko me voga basa serisi morivi gacha kerklamanya fasting me voga ja jisu de punu zogacha fasting advertisement lamo deri inton discipline chaka chala ugo hako hari leshmoliro thiego ki jobu go influence meme ga jono go ki jomu ugo hakropo ki jethesubu ugo hewa dinu sedi ke di pola ha ko pushi ga chasunu vortso motali ke vi baga chlas lesike ke puge kerko ugo sukosa no lelasha nge julio khagashno shiri uzayela khashe nu ga che pekhedi khasle nu ga che ke chanu zo shiri mebu ungu ke to lamodi thenu the thosedi chamor sho ga che me voga chunu shi pochani di special arrangements gon zo shiri u tazaubu gibata molekatola there uto u discipline la shiri musili ke penyo fe nichele katola ugo puke ker kono verse kenyeno penguno keresorono jo sukwe uja krangule da ho ke chadie prau ke mheba khakashno shiri temela chali ro ka chaga chuno shiri mebungunya ke chla chali ro mori mevo ke chuno shiri temye tetsefedi Chaliro, oh, receipt posa capio got to swallow, I get to get me. Ugoja Krakatisa the ho. They tigizo go to Mersaligan to the ho, Yogoja Craporito modaho, Chatisha the ho, eager to suba, sla, sueke michowe. Laugot here, Christa Mechagata, religion-less Christianity, Sakatso, well, Leret on here. Ugori, Pojogo Porsedi, Christa Mechavozo on here. Kachaga Chahariuko donut dedalo, Harich Vozoto, Hakeviga Churpuri, Mevogacha, Mohakem Hegacha, Pochake Prinunu, Haka Kratazoto. There is to go, Sir Pocha, Sidinu set Chamor Stakacha. Kepenufa Nichagachu. No supolal hubaga, supoetan audiensga, supobun mehodinol hubaga. How ha question can me you there, Moa Susepe Potala Chuado. Audience supoga. Audience. Hanon audience metchodaliro, so short samorshade. Hagavi bochamo mebum pupuzo morshade. Hanon audience no liroson to no ha cheskesas sedi nidin sedi todado. Dichasamo nto nikralega chusutado. Derim hanon audience kepenyo feliro. No kepenyo fe nichigachu nla kemeyet thude. Musla uko kepenyo febu uko audience chelietene. Mu kepenyo fe u audience chidaliro
kepe krenu nu we chega basuko poepete nguba siba no polano chega sha ha puri posu prakramodale kenje pevoale kenje kepe nu fe siga chupoe temie se selevi uto sewa levi there u audience ke tho kepe nu fe u audience ke tho su seliamo muslauko vordi haidi rashoga chano shiri kepenefo ko mohoba gacha ke lesus city por shomor shwe Soren Kierkegaard po pugacha u kepenefe audience akora kanu di puthatie mikro chali chse mikro ko tazedi chali chde u ko sho hawaliro kepenefe audience u ko pete performance non banu ke mekrizi balevi der kepenefe audience we sekem hedi u kalhu how nu shiri mo chazu prade u kalhu nu zashri kepenefe an audience we u ko haike che ke lesidil hule do ga che khagashu shri chagachu shri ma vogachu shri kepenefe ni chga do rabinunu legata sie u ko kije ke leubu u ko kepeleu ke vo mo le dunhe musi zovodim ha ke chkon ha ke viga chgo zashri Wesus a lepio karasidi ai mi chate chabate ikechusu competition modado. Siro si zovodi ukalubu redivodi hakevi chega showe. Rakari modagacha susari potuzon hegacha susari leba. Kepenefer krabado. De ue rakramadazrim haprimo. Su polanu chavagatala. Ukelhu haigachapo kapisidi pomhodzunu shadi. Dia thotu me thotu di ukol thushke religious righteousness ri pochabo bazo kecha uko jisuke pathadien no siliwe nipu henover ga tam hojo go chedor ne ke liye chno go tho vayopo ke zedi ukol hu mohosha esidi utho ukhasha ukhabye nipu tsmor ka shura podien no po u pecho perisheliro go pozidik Gerchikele tipo badike, uko vapo ke zidi mechega chachile do. Ke kriege benefe zewe. Ke ridie. Ndie no ni puno heko vachega sha. Heko nel humel he totale ke viti gon shiri ndie obu heko pecho perila shikecha. Ndie obu heko gela zevordi nke leu kira bashikecha no shile ke vi chika shlam pesie. Nipu heko nyonyo kachila heko bunje ke perot tudi nje ke kepevi tudi hukeli mietche pretinya tetsefuga jagal hunu to da he mori he to he se potuba gacha mithoba gacha ke lesi gacha nunu hepu he se to da he Deri not yodon the no higor chigashikim hidi. Potaka jat tosusa. Approval lungulia more shagacha. Nichele more shagacha. Hakagashina shiri approval lungulia more shagacha. Nkit chagachana shiri approval new chile more shagacha. Me vogachana shiri approval how ha put to a gachusu ngulia more shagacha. Hegobu hako haleshdi. Nipu nhodzunul hubagacha. Muno heko mohobagacha. No heko audience gacha hegobu saseledi. Melhumel heto gata kalhunu totazo shiri no heko gela zavordi menyo sagacha kalhunu khashichi. Ndiulam peziwe. No onto heko crossdi hegobu. Mietomimi lekevi. Jorli zatiezo shiri metho mimili kevi nanya metho nuzo shiri hekobu pochas sidi hutush lekevi inta jakapie heko ke hupuritsuchi jorni pu heko tie no heko laka segasha nheu no vortoja nongume shidi hekobu handu kezike pekroka chunu shiri pochake niti pochlie Heko kalapie ntsepe suke shiti porichili. Esidi
Rofemiu chepe choperhi mu chepe kola ke liti puri chichi. Jesu Christa zon chashaway. Amen. Nyoko pele piga bago nyoko korli demo. Ssie potitso vorlice Gisue petageli goze matsuto di kebali. Sidi posio ko ki ake me jega tam hoze ni goze chike voni hau ni no thor vorzo. Ke krilamanya ani ko ki putu shdio. Oke penefe ke di no su chiti vorli ko mochie am hakipuri ni goze hau chalaliel hokatala sita. Muni pu he hau je pole tugesha hamhi. Nipu kino angu ke lie su pie ni ko tswade so sa nipu jisu mibu pote ke lie je ni kradau pie lie sidi u ke benefit sedi biet chelie sidi sie hau ha ni ko la kha ka sha amozo ni ko ar kratule ke to la hau chi si she sotoi mat ke lie sie pote hi rich pie lie di sie te he hau ri aziu no de ti de kokeli ka sauzo nieko hau ke krie meti ar kratule ke tula kri krichi sisha ponie krada pili dio ke benefit sesha di bitsi bio ko tsha ka chatsle dio ke krie ke benefit pe ziewe tiginu ke kier ni krada ha mozo ga cha munon peteu khapi he ko tshe ga cha he ko khale dio di no ni pu mozo di ki jenu vordi he ko la thusha siesha teri hila siete nginu no chati bi he ko tsga sha he ko sala pe siewe he ko bu nginu no he ko kat sukal ho nguli vi ga cha no ke rinia khadao zo ga che ko busu peledi chedin tezia to like vich che ke tezia ka pen di Jesus on chashwe amen se sie po te hi rich pilie di just di kapio ko tsha ka chatsala lido ke krege benefe ndiano sigelie tezia samodi ga jovali ken zo ga chungushe Musa zedi ni pu no Jesu Christa kapie. Bobo pozie pe krupie eko ke puma ko rasha. Kite de puri ke krieshi. Eko bo ha kriedi ntezie to lie monolavor ke mochie ha japucho to lie vin te jakhashi. Ke tezie ka pen di Jesu zon chalashwe. Amen.
kirkrat no kepe krogadugo kerin zatiri khorli bi ho te baba ho
nguli ke mohoba lame pasagi nyakradao shari kubezu shari hatsate go ke mishi hanu ke bago khetsate ke bago ngu phele den ya how ha tiginu ke care nyakradao zo lepie chile che how ha amozo o ke zem ta chilumo te here how hari nyekolanu kruge par aziula ditsi de khogelie te joka sauzo we nyeko how kre preche ke zekrila le dio sasio ko ke ze chali po chshdi ke khoda poti khapise dio ko chali krata ko chala shdio Ugo telanu petekeze sietaliedi zadiku ke bodi hietata teta 188 jisu ke pelego okay
salido muke meje kem sa ki krini bu ke tezie tezetu rosso bete kabin jiyawi no jedo hego do nobody ni bu no hego rutsa hego chi hego pecho ke sha hago nan bi siwa ni bu no nke fidi ha ha bu hego ni bu tsaka sana shiji ni bu no hego kri shiji hego ni bu tatse ke ja hego ndi no nui ni bu jedo hego de focus on la liwi musanan rufu bu hego kri shidi ni bu chazo ke hujo ni bu tenu nguke mo me nguke mo ke hujo ne hego bu mo zun li le ke sa ke lu tha bu no ludi nja bu chini ko la no hego bete ko kri se ke ni chini ji jedo ke so ti ha no uni shi ri vori n shu ke le ni bu o kapin zdi ni bu nje ke ko tho ke le ni bu teja ke ni ha bu hego bete ko gi ba di to na ke pra no hego bu ko ki li picha su su pi di nja bu mi chidi lu la vo ke ni chini ji ke tezie te te tu beten zu di Jesu Christ ha ke ni zum ni chasi away amen ugo bana le di ma cha ko po sidi ke pe si ke li su su chili do ugo chido ke chati nu sidi ke ze metsa ke cha su su chini de mu ugo ke hupuri si preba November za seren here Franklin Graham reception program po Indira Gandhi Stadium nu bana je Reverend Dr. Franklin Graham Liro, Reverend Dr. Billy Graham No Mu 1972 ki Billy Graham ke award in crusade possession si themi ni tenye ni pu ki for ki le mo the jangu ki le su se chali mo jova dj ke krasinu pondu la for ke to su se chaba November za sera Liro Sunday thelao de mu the she ke badi ki Kedi IG Stadium ne ke husu sabado mu gate liro metsu mu vor ke to gate liro baki ni ki gate ko krasada ke to su puba sala baki ni sheku ke hopuri vodi IG Stadium hanu ke nguli di ke ze ni pur resource je ke cha Kohima Baptist Church Pastors Fellowship ki chatinu how hasen ke pisi sje how halandu ne choir shiri counselor ko she ke se mu do ji uki hunuri choir nuri mi ke kra ke pe kroba siro counselor nuri ke Krihibasala, Matoche Hakwara Krabache gets a Sususe Pesisia. Program how happen Medinu, Kohima Baptist Pastors Fellowship going to 53 hours chain of prayer. Bavado, Hipping say, Getchatis is a Biaba Vorge, Mukecha, how Vodi Tie, Tehishe, Kebaping the Putigi, Patala Chudamu. Sana Tehishe Tie, Kebaping the Putigi, NBCC Convention Hall nu, Getcha, Bavado Putibola. Kechati pe mageto su zedi ke hupo bri vorse je kecha su kesha uko Tili Rosano Grotto ke kraki hu ke tsia de Zano Grotto ke hu baki mogo ke hupuri ni tsni viro NBCC convention hall hanuki di 30 minutes prayer hanu ke pekrodi ke pelemi go ze ke chati pe vasaje ke cha uke hu pesisia uko September zakir tepfen here Kihu Kizidi sales depot pe bali mu hazeti honu kihu puri kepe kropevis sekesha zedi chedo organizing committee go sunu ketezi sedi uko committee tsapr mu ukihu ne tsapri me bete tezi shya ho uti uza khasa kisikine khasa shiro khakesha zomo khri la pe ke kri kesala committee go sunu uko kihu tezi ke tsa chia mi ke kari ki depo vori shi ke tsa susi ke tsoma mu uko Kikato sale proceed nungukili, Raka Lak Sarah di ni hisoro se, Grace already hipping with dear Susunguli, Lak Sarah hisoro ni hisoro se, Grace already hipping with dear 30,63,654 Sunguli de, Committee Keniliro Umhat Togozini Mudi ongoing sale Potsaba, handicraft go 30 bags, how cherries Zuza, so share tools and implements go Kitsatinu Misu Kropozeleke Moses Saba, they have got resilient Europe, Uko sale proceeds in the Lavogeto, Susi Pesisia, Mumhato Sekeli Petela, Ukepenefa Pejemu Uki who Pejewi. Uko Dilino Kakisakim Hidi, Vorke Zadio, Zas Diemu, Zappingu, Thursday, Mo Friday, how Nero, Nzashi teaching Zulu Fakeli Copetela de. Hamozuri Zulu Filidi, ministry class no Bamo Liro, Zulu Filidi, maturity class Bawa Ketako, Nicola ministry class how Kesena Saje, Musanate Yeshe, 3:30 to 4, Doki Vorli, Lessikin no Mezavoli, Nico refreshment go Kesesa Mu, Teva Basuri Putigato, Uko ministry classes, Bato, Hakia Letoko, Keterdi Putico Sebosada, Mikronago, no not in the shade Zulu Filidi. Maturity classes bawa katako nigo no go kitsela suche kitsa asusu se pesisia
uko the track board ki zatinu dielenu uko WhatsApp group ni petas de sadu social work po kesaba mu uko ki di track nu uko project how nu hatha ke krat samor shaba ke da uko nu su se di social work how kesa ho chutiri mo sana ho mi utiri su sa pare ba do de sli ke vi mi ko ki hu puri social work how nu chudi hatha tsa ke kri se je tsa track board sunu ki kesia mu ni to ni gari se chu ke to mi nie zano ki kori tu flir vise do mu sidi bathe fugi chu tetsu zoli so shi ho mi gari se mo sho bige chmi hakya ha uko force tha do sna ke bathe thaki force nu ta ki to mi bu voni je ke cha su se pe si shi ya uto travel se ke to go bathe fugi track nu ke chu ni nu ke cha se pe si je ke chu ke clearly road track board ko tho me za se do sla uto utzu fni si ro ha tho me ri che ke do la je get the copy ni je ke cha su se pe si sia jido zano krotobo mission ke je ke zano krotogo kodi naya jivan ke hunu ko je ke huba mu hanu ke pata fadlan nu vi heno ni pu di se ja pu tsu da ko la chabaji uko jitila ki ya thalao to mo kishi November zame fe po November zame fe po te she baroki ha ke ha nu uko tsa provo vimelino pucho vimelino liro uko Sunday school ke pathari saba poliro viro zo mu vile pile pucho unye no fde mu ke wets liro wepe choliro ke wets mu pen liu ke ni unye no wepets movie melino ni November zame fe po te he she baroki ha ke nu uniki ya bado ya sana ke hubunri uni la chaba mu vor uni hes jabe uni tsa je za ki krusunu se pe si ya mu ke chanu uni var krawa je ge za se ke za se ya nyo pe te ko bi she